Kaseng Hinyo Trap Youth Council Rivoi District apok kajalam jukin lam juga kaseng berkentup yu Vice President Usam Nasi Tangkiu Ujian Sekretari Tony Shela Batki gue dikin lam juga kaseng kira punya kendu yaki Dr. Jongga Rivoi District hakabedi bakajing yu apang khmat juki hina sekolah ki baper ki badan apok Rivoi District kina lam juga kaseng kira punya kendu yai DMHO Jongga Rivoi District dekat baik gue diki Dr. punya tu ia ka jengat juga kena sekolah ia ka jeng mahmat kabla shop ia ka jelah kan dikisengi ke pemerintah. Nakaliang juga seng akan jika dua bagi doktor kelihatan tu bagi dan kena sekolah kita yo yang di Jepang bat lah hano iki siang ani amsim nasa iki berkena sekolah namar kaya bed yaiwe pan. Ini juga pon nakaliang juga doktor kalau orang di Jepang kamera mathan tu kata bat lah bersumar dia karu. Nakaliang juga seng kalau tentu yaki board doktor bagi dia man pelong di awareness program bat akan juga poru man pelong di free medical check up iki keman. Kerang manlap iki kena ke biak mat dia kena ke Jepang mat ka juga poru kon long ke Jepang sapriang baka hikai iki pat mak kumno baki naik kena ke Jepang ka bakata iki kemat BTS moment te halor ka jingyo jing ujor jongi na ki babun bat ha jo poru na ka jinglap jongi hikum ki khot jong seng ha ka babun khamtam ki kena school ki bala sakta pha na ka Jepang kemat la ne ka ice flu ki babun ki kena school ki badang dan hapring gajing pule ki badang pun kre ya ki exam of her menta ki hapan syung syuti namar nakataw ba kidon ya kene ka Jingpang bat kumju om tang ki kena school hande kidon ro ki beru ki ba hakisnong ki taw na ru kirang ba ki longkumi ki longpa kingat ya kene ka Jingpang te kumbalo menta hi ngilap ba sibun tili kisnong sibun ki school ngilayo complain ba hagajing ya keren bat DMHO ila penpau hangiru ba hoi la dan sisa kum kata agaba kila ngat ya kan ka ice flu teka iga ba la pelong yang kum kaseng kalong ba nakilang cuki kum kaseng nakilang ka HYC Rivoi District ni lawan man bu kajing tho menta kasni agaba dei ban penlong da ka kenja awareness la ne ka free check up na ka banta ki kena school kenang ba kin light na ka Jingpang bat kin light ru khamtam na ka school kumbangila penpau kumbangila ong ba namar ba ka exam kala hajan tela ki kena school kin pep school kan long ka badu long ka bakrawi kena school namar ka hapan konkret ke examen ni joki te kumta na kilang ngila tentu ya ka kat ka koi ka khia bakin simkhia halor kane bat kabat ka basutrat kalong ha ka jingya kran jogi kila pan pau hangi ba na kilang jukiru inyele kat bala bakin simkhia halor kane ka benta nang bakanam sakta yaki kena school beran keleng hapo kane ka dong ka thain jogi kula sakta na kane ka ice kumberjaban lang iki kapan dia sekretari jungi jongka Rivoi seni long halo dei barka jiwan geduk jungi ya di mecho matang si long habere barka jingta jungi kena school habere bade ka Jingpang khmat te kumba PE na por ha ba benalang jungi kum seng mi bech khmat haba ki pai ba jungi ki pardok persam jungi ki mat jungi ya juga por lang jungi kum seng haba ngi ba ki kena school ki sakta habere bade Jingpang khmat lawan kenduk ya di mecho te kum long yang sekretari jungi lang di mecho ila sim ya ka respon ila kular hapo jungi seng ba ini le lang jiru ban pentip sha UDC baru cukur in ai gajing cho sha SDSO jongka dika education department bat lang ba SDSO in sa pentip ru sha ki school ki badan hapo jongka Rivoi District jungi balaku menu ki principal jungi ki school ki badan hapo jongka Rivoi District jungi ki basakta ikani Jingpang kin pentip sha ki nongtre jongka health department banang lang jongka health department kan yo ban le kam nam ta ki khna dia sutunat banalang jongka di mecho ka simkhia lor bentang kibil tiru banalang jongka health department kan le situm habere bade jing repat jongi nalang jong gumusang jongka HYC jongka Rivoi District